Arbe tergantung dulu kan, apa yang ada di sana. Kalau ini nanti hang pakai border, negara apa na border kan connected acara lama kita. Ini big banget. Ini penjaga public secretary kalau itu ya contoh ini assistant secretary. Kalau saya forget about BJP and Congress, government aside them, all party meeting hangan council cardinal mas council center. Lapan ada isi sistem dulu to tackle border problem in Meghalaya. Lapan ke state government level ta initiative kalitin kan, atau mana problem solve mereka kelam lah. Supaya at least sebelum cincin apa beda dia apa, lalu setiap government oleh level itu. Border na kabinetan dia pun dulu. Kacimidu nanti yang media lo nanti. Mereka sistem yang kasih kita lalu. Non alama bangke. Very recently, just 2-3 days ago. APSLC la penjai kathar ahin pen political profit ka chu enji panen pen mokoi lum along meeting bidang la bangsa meeting along jai kathar la pen APSLC tu Meghalaya pentang tinangan cuma ani jar menang ya kan kan meeting ge stahala yabor sadak Barreto constituency IMAC yang cahis autonomous council member apa ni cini kami sekadau kita lam ning yelo ada lokal kermi untuk senior mo leader morning kerana analis meeting episode alang lidai kami kita langsung lam kan ning yang bomben morning terang kan aku hari ahin aku morning terang lagi sablo kurte lakalo kurte lagi left side lo aku kelang kan kurte right side kanya lah ini udah cuma ngan di darah lang kan yang je udah pakai kita pon langsung melikut pun as per 1969 Assam Reorganization within bracket Meghalaya Act artinya pakai Karbiat tu anda makai Meghalaya konstitusi nanya duh sendiri pun lada jaya kata apa dulu protes nanti kapek episode leader untuk bisa protes nanti counter nanti jelasin labang ke jaya kata political advantage kacu NG pemat pada bangke nak cetak kurang lo bumerang kan nak cetak kurang lo bangke public anu, parbiang lo nggak public anu officially first time pakai give and take policy, walau kan, pengedak konsep ni lo kok, inside parbiang lo kan langsung formally officially pakai ni lo kok, dah lo jai bakar apa PSLC itu cok cebang, kalau tu apa, cuhan lo. Peace salam si paningin ako give and take policy bang ke oppose tek na po man non ke oppose kami give and take concept principle halaman salama mas paningero 1969 Assam Reorganization Act within bracket Meghalaya tengke karbiatum anken Meghalaya long si dunang ibro te lain latung pudunde lata 1969 Reorganization Act konsep ke lakali Kalau itu lagi protes nanti. Lanjut tak ada. JI kathar ke Hamren town Sojeng NPCC constituency PPCC mass journey ko hutta. Mediang salam liganing jelo JI kathar ke. Ye tribal hiang ke ahoy nang sapet nan. Sapet tajok. Usi alang liganing. Masih tahu bang ke
langsung pernah visi ke cuma nggak tuh tak karbiatum ingat banyak karbiatum ke cuma nggak ke kason cuma nggak yang tuh karbiatum ke kalau sudah sih ke atau ke perut tuh hello apa lasi jai kata lah kan PCLC panel itu puitu ये नाम तुम लोग political advantage tu enang ni, neli तुम तो organisasi cek, neli तुम तो cumangali tar kan cici ni kemana, neli तुम तो cari, neli तुम तो apa ni, BJP तुम तो cici ni, Kongres तुम तो bang cici ni, lemra pada jet tu tuh kemana, nah तुम तो hang ni, sta hang ni punya, give and take policy, correct, macam tak? Setelah nona bangke iklan, PCLC tu give and take policy, projek mah udah iklan kan. Si labang sabang ke PCLC kan radakan langsung pamang bekang klaim nanti langsung over smart kam kita kecil krong kam ke klaim nanti sini tempat kita gantung lah radakan ta redaksi lah PCLC kan kecuma tahap bang ke mata parsi nih itu kita gantung nah yang cek kan